سلام و ریست تماشاوان هجا ام ایرو به برنامه کی تایبت لپیش بریونه ام ایرو هن حاجت و آمورن کونار ان دیروکی و هر وها د چاندا کردان دا ین کو جخوازای چکرنه و بکار آنینه ام بکن مجار الولات ما طبی اف چاندا کونار دروجا ما ایرو دا زده خودی لیدرکتنه کی تونه ام بیشن بلکی کردستان تنه سه چهار کس بوی علاقداری را علاقدارن یعنی وان حاجتن کونار را علاقدارن کو پاراستنه ام بوید بونه ایرو هاتن ام بون میوانه برز حسبه ککسال ام هم برز حسبه ککسال بدن ناسین و هم جی ام بسا پاراستنا و چانده بکن و اف حاجت و آمورن کولورن ام یک بیک هم لگور دوکا درسم امیوان پناسه بکن بناو بکن و هم جی از وکی مردم زل که هر ما از ایلی مزد بومه جوان حاجتان را چته گوتن مزنن ما تشتین کو جمرا گوتنه تشتین کو ما بچاوه خواهی دیتی ام گیشتن و روشا کو بکار آنینا وان آموران بوجی ام جی بخواه ام پناسه بکن بناو بکن دوی چارچوبه دا به برنامه ام اول خیراتنا برز حسبه یک سال بکن تف خیراتی مامسته نو خیره دای یلک سپاس مامسته به بونه برنامه جینگه ام هاتن درسمه خوزایا درسمه مخواست ام بدن ناسین به تماشاوانان ام بون میوان تجی مدید کود پارسته تنکی وسان در آسایی خودی درکتنه که پیروز جالیه توا وان حاجتان هاتن پاراستن براسی جی شانازی و مگوت ام پشتی اقواسه هاتن اف برنامه ام چه نکشی اوش بو مجی ببا او پرسکریک بلکی ما خواست ام بچیکن تدخوازی هنک اول خواست جمعه تماشاوان را دیسا بده ناسین و ام دست بیکن راستی و خیراتنه گره کیف خوش بوم و آمورانا و یک بافکالی ما به هلبرینه کرنا آرمور حتی روزه یرو نمانه آنده بونه میگه که یک مالان دا در دوره ما جیرانه ما گنده ما چه و یک مطلوب کرد وانا گیرو که میه دسترانه مدا د کلام مدا د ازبم جیانا مدا جی کی گله کرینگرتنه یرو هم هاتنه کی جان آسته بنگه هدا و آمورانه هنه یرو واندا دبن او آندا بون جی ام بین چند مجی آندا دبه بوانا را یعنی ام بین دگی آندا دبی دسر دگی کلام کاتیه گوتن یانجی کلامی که دا او دگی درباز بیه زنبیل درباز بیه از بیم گام درباز بیه داس درباز بیه او امورانه که هول رابون مانه وی دوی کلامه دا دوی چیروکه دا دوی البسته دا دوی دستانه دا چه مانه بیه یعنی او دو میجی مدا بدیتینه شم برده به واندا بوشن داتر هم نکانن
هری ناوی وی دورده هیه اما شکلی وی چیه به چرا دبه ام نکانه فهم بکن جبو وی چیز دسته من هات من در دور کم کر توپ کر واجیا گورا بی ساز کر ازار بزنم تشتی باش میکریه یعنی جبوی چند آخا جبوی واندا اوکی خا کبنا شوپی ولات خا کم کریه توپ کریه واکی میزه مگو ساز بکم از اول ویا هنکی بدم ناسیم بلا مامۆستاژی جمره بیجه دبه کو کسی کوجه بگره یان جی گنده کوجه بینه بیراوی دا به جمره بیجه اف به قاموشان تیچه کرن هر وها به قاموشان تیچه کرن جبر کو قاموش سویکه اف جی زیاده تر هیکان دکنه ام بیجن اولی هیکان دکه بینی پشتراهین کی کات کسر دیسا هیکان دکسر دیسا کات دکه قات بقات و هر وها تریه جی دیسان دکنه که وکی جمع کارتنی جبر کو پجوگه اجا خوجه تنگی که جمره بحثک تاویش کدریانش کی جا گندانیه و اوکیوانی دربانوانی گنده دربانوانی جیرانی که من دامن بر دیری بو میشه خواست دامن belki جبو وی تشتکی ifade net کرد نه تشتکی ifade نکرد یعنی من دما که خواست کنیاجی یعنی گو تبی چی کی مگو لازمه تو بدم من چند سالیه گو از او چه زانی چند سالیه زانی مگو اشترا دوی گو نه مگو بدم من گو جانی تا خوش ساوی خوشا بگیر میشه گرد آره ما مستعجی و هاوینا را ام لولوی دویژن لولوی هره اوای جبو مشکه دوه نمسا هره جبو مشکه و لولوی و کچکا و مزنه tamam ev em bejin meşka picuk ev amazine هره مزنه و hun jvana ra dibêjî çi لولوی دویژن lolevî هره em ji bo vana dibêjî hingilê meşkê هنگلی مشکی hingilê meşkê ev jî kêrû e her kêrûye wî jî kêrû dibêjin newsa ev jî ji xwe meşk e ev jî meşke va meşka ez çîrokavî jî bêjim va meşka çêbû yani tam bû zanî min li wê derê bin darê dar da kiribû şelî bariya şel bû kuçkê me jî hatiye nîvî girdiye biriye war ev jî war bîraniya kuçkê me war nîv ma ev jî bêguman kesên ku viya çêkirine bêguman gelek teda dew hatiye keyandin gelek bîranîn heye destê gelek kesan viya ew ê biye em bêjin leq lê xistinê devê xwe keyandin wa jî cîranî ki me xwanî xwe xirawe kir helê şant ji bo daran ez çûm wê derê min got yani belki tiştê kevnar heye ez jê bigirim rastî vî hatim meşk kirt hatim ev jî wer da wek bîranîn wa her diya evaya wa tîpûr e li ser herê tîpûr e li ser ev kê çê dikin nîm ve dikin dan ser çok axa yedin jî dalin herdê ser nîm ve dikin yani ew tîpûrê tamam te gihîştim li bin wê jî ew ê hene ji bo lingê wê hene te ling heye dibin da vadara vekiriye yani ling tune ev ya ew sêniya ku em bêjin xwezahiye ji nav xwezayê mesela sêniye bi aliyekî sêniye ji bo ku ser nan vekin ser nan vekin ev jî sêniyekî xwezayê ez bawer dikim ya ji guzê hatiye çêkirin newsa ez ar bizanim yani ev kevî daravî gelekê qewiye yani hişke daravî ji xwe kêrû û van hingilan jî ew zî ê guzêne yani saxlamin ew jî ê guzêne ê beîvêne belalûgêne yani darê hişk darê ne nerm ne nerm ne nerm darê hişk tê çêkir و زینه ام وینا زین دویژن زین حسب هری زینه حسب واجی
keyviye. Cik û lingê xwe dikir. Herê dinîgê xwe zengî dibêjin. Zengê Herê. Zengî zîneyê. Zengî zîneyê gelek xirawe biye yani pir biye. Lê nerîne. Mamosta diçan da me Kurdan da ji xwe hesp jî heyanekî ku pir tê hes kirin. Herî. Li ser pişta hesp jî Kurdan gelek şer û cengan jî kirine bi ser ketine. Rast e. Ev jî dibe ku kesên ku li ser vî zînî li ser hespê xwe swar bin swarî bike. Ez bawer dikim navê lewkek te jî swar e ne? Herî. Navê layî jî swar e. Hespan pir ez dikim. Ev jî wekî çandekî hespan. Ev ye çi ev? Wa jî kolana biye. Hani girê didin. Ku girê didin. Ketiye çi halî yani davî da yêviye biha evkê xwe xarûtî xwe bila biskiniye ji bo bila wisa xwe bisekir. Dema merib tabî behsa hesp dike bêguman hin hespên Kurdistanî henin dibinê mêrxasê Kurdan da beziyan e ev jî divê merwan bi bîr bîne weke hespê dewrêşê Evdî Hedban ev jî em wan yê jî hespê me jî hebû tu dizanî navê hespan jî heye yê me hebû me vira dehiye digot we digot çi? Dehiye Dehiye herê hespê me dehiye hespê dehiye herê ev jî çandike hespê sorboz hespê spîboz ev jî tîr e ne wisa? Ne kevan e kevan ev ye tîr dikeve li vir tîr kevan dibêjin tîr kevan dibêjin vîna herî pembî davêjin dijanın evkê wî jî heye toqmaxê wî jî heye zanî ava mi bend lê gire daye va bend nine bi rastî evkê ziravê devir bi ziravê devir tê çêkirin va evkê wî yan jî bi postê gan herê tê çêkirin aynı vîna ama bendikî ha wekî bend ziravê wekî bend dikişin vê derê toqmaxê wî heye lê dixinin demaka lê dixinin ez ê ha nîşan bidim ne bû aha ew biye kîpe zanî var hişke ha lê dixinin pembî digirî davêjê pembî digirî ji bo pembû ji bo pembî ji bo herî ji bo pembû ji bo herî herî bizinî miyan heye ya tamam ez tê giştim lê dixinî dijenî davêjê ji ber ku ev divê saxlam be ji gavarî saxlam be Em jor da ev jî lambe ye ev lambe ev jî wek çandekî ji ber ku yani davên li ser artık daha ji bo çi ye nizanim şev derdixinin vê dixinin rojî rojî dikişin ser êvaran ev ê dikin ev jî ne nîreviye ki gerî nîrê ye perçekî nîrê ye em bînara Samî dibêjin ew Samî dibêjin gerê daye avê derê ve dikin stî gay dikin wê derê tekrar sernova gerê didin min nîr nedît pir lê geriyem nîr hevcar min nekaniya ez peyda bikim benda vî me li pê vî me înşallah tenê va dest bike herê me behsa sepetê kir evaya jî cem e ev jî dîsa ji qamiş û qamiran tê çêkirin eva rexte jî ew jî selek e selek çi ye selek ji bo sergîn pê tê avêtin cem jî ji bo tiriyê em jî tiriyê dike cemê nava raz de gava diçinin cema tiriyê ye seleka ew sergînê ye û ya ewil jî me behs kir ji bo hêkan û dîsa ew ji bo tiriyê bi ser milê xwe va ji bo parastina dev mast şîr ji ber ku tav lê nexe weke sîwanê tiş nekevî pisîng ez bêm kûçikim nizam çil lêzikên nevin kanê gund e yani pisîng di malê de digerî kûçik jî di malê de digerî mar jî digere her mar jî digere ez bêm meşk jî digere yani xanî gundan war bû dikine bim vê derê parastina ev jî cerok e
هری اویش جیروکه جیروک اون جیروک تو جیروک تو بیشتر جیروک تو ام برا ساقال تو بیشتر ساکول هری اویش شوی بیان تچکر نمیسن هری اویش شوی بیان شوی بیان نه ترکی سویت بیشن نه نه وا اوکی بی داره بی جیل کبی روباران چمان و داره دو زانی اره بیل قراخ چمان ته قراخه چمان ama binine و داری که داره ساقال دو بیشن زانی هری داره ساقال دو بیشن پرانی ل پره اما sağlamه diyar sağlamه پر sağlamه çünkü bir az ne var akwa sağlamه هری و sağlamه yani چند سال belki biraz bir hafta sal هی و hafta saliye ha اره yani akwa وقت diyatiye parastın uza sağlam cüfiyat ki bu مشتنه هم مشتن دویژن اره taybet bu ciyet embejin çamur bebeki evet تشتكي ديجيتال راني جامدم و بينا ددانا كشينا he بربر بري ددان كشان بربر بري ددان جي دكشان زاني yekus poran doksandan hemen deme de درانجي دكشاندن واجي işte ve demede maye var desmiket maliki dam did مگو var ya dizanım dran şen kesana yakışan dran yani ve akte berber dran dikşandın ki çizani çıp bıçı jani bıçı eşi ere ola drana ki eşe ve yakışandın ma mustellever ji jureyen ye pivane bana hare ve ama ne gep pivan de pivin yani caya nis kenem nizam tişti var ya çapi ke gelo ve nif çape nif çape ve kode çapık 36 kilote 32 kilo pardon 32 kilote klobiki yani jurva var tumbiki 2 kilo 3 kilo idin zede hani ev demir demri aslında kulivre ev jbuku embejin beve seviye tamam ha silme de kendi ve nif çap tamam biser aslında ve nekeve neyse nekeve ev vaya yani bevi te çok az gendim misal rakeriye çok az cer rakeriye yani bevi dene xadidi az bim ev kertine çöbe şimdi mi kertine berk kertine payzi havini dedim diyor avanaj Beijing'in avanaj Beijing'in herin mamsta Beijing'in sanki Karachiyan çetkiri nevsan Lüvedere heri Karachi am ona raşık dövecen aşık dağıtın çeyrekerin yani duanyan ve dere agvabadı Beijing da koduk kendim. Eri. Var yani. Avanajı şonikin. He şonikin. Her de şonikin. Şonici. Kıncan. Eri. Liber karaxe çaman şon kıncan. Beriye ku sabun tine bunu. Eri. Liber koniyi. Evyaji sela nane. Sela nane heri. Evji şeye ne olsan? Şeye ku heriye. Heriye verdik heri. Heriye verdik. Heri peşler bedarete vekirin dura bebi te janin. Evet, bu te janin. Heri. Ren. Efte bir amıcı hebun, diyamıcı bir kardaniye. Vaji kefçi tane ke. Kefçi ve hesk. Kefçi darin ya. Kefçi tişteki balkeşe. Kefçi darin ya. Dar kağıtıya çekir. Dar kağıtıya çekir. Darki ve darki ve şimşire. Şimşire ya. Heri. Darki ve şimşire. Darki başı sanki ev darık temeni bir zede. Heri. Gel. Evyaji heske. Vaji heske. Çin minjil ser habun beri ha. Eviye
چیه مبیا merak واجی گرک دویجنم گره هی گره چه دکی he tamam و via jbuye ها جبوی ویه گره قالب بگیری via kalıbe yani قالب هری گره چه دکی وینا via باور کنش دحلیات ya şekil Hazar bizanım. sanki kalsa evana çine mamosta Ha bana elcegenem döveceksin. Demi dasçenini, dema dasçenini da aha dikerin desteği ha hiçbir ne kadar mekevi. vana jbu Heri. ekstra peçi Heri, çetke vakit deliye. yani jbu ya kavda genim gava dıçını ya Heri. jber ev kavda ama zede Aynen. tecrübe Ha deliye ha zede diki, deliye ha derece diki. Bu ateş Heri diki. telye kadreş Direjdi ki. yani vana veki pençene ha Heri. veki pençe tayır Heri. Ne kadar Pencik diki, yani. Diki iyi çape. Jber ku zede Destek kevi. çape. Heri. Destek evet çape. çepeye vana şey raste Na. Va dası digiri dasa genem. Va dasa ana dere. insan he çepet zani Ha digiri çape ha. Ya digiri çape ha. Ya digiri çape. ev balkeşe gerek balkeşe Yani çar tanene, çar hebe. Heri peçiye mazın nakeve Heri, mekevi. Heri Bebi evtiki. Jibu get kavda xaz zede Heri, ki zedeki. ev ya jid dasa daraya Ha, daran ha. evan her duaji kup Kuze. Kup, vak em kuze ave. Vak kuze ave. Heri via em ji kupe ave gut ji kuz ne Ha, usan em diyorum kuz. Vaji kuze damseye. ev ji em jira ji denedim se Ha, denedim se. denedim se Heri. em ji denedim se kupe ave Ave. ved gut çi Kuze ave. kuzi ave Kuze damse. Heri ev ji saat baş Hakikaten. ev ya ji misasa ne Ha, usan mesasa. Heri. mesasa. Vay via bözmü ev hepsare kerane. ev ya efsane keran kerane, tamam zincir. ev ya misasa Ve mesasa. ev ya çi ama mustamine şu Hava qalabe ev ki kerpiçan derdaxini. Kerpiç çamur diki, heri çediki, zani. yani via miweka kalıp tep Vakti qalib heri diki ve deri anaç kuzu. Du tane kuzu yani her du anaç du kuzu derdi kevi ev keda. Kerpiç. Hışk dibi xaniyan çedikin yani. Saat baş ev tişeki ev Ha, arde va- ele em viyan ki ev kuma musta Ha, va kalita deriye. ev ya zerzare ne zerzare heri. zerzare Kalita deriye. Ha devtere. Ha az hani şadım. Muka pek ev biya zar bizan. Pek xrawa du khazi bigirde şey bişxoy jber ku ev Naş. Ha. ev wisan em Bu bejin saatte devtere. singuye ki iro weka Heri. singu tep karani Singu- ev vaji- zerzare jara de bejin Zerzere. Heri. Vajı kalita biya. ev ji klita Heri. aliye dine ya du klite vi Na ev yeki dere. ev yeki dine Kalita bi vaya. Devtere tabi xrawa biya yani gene bina Heri. şey bakın yeki zana. gelek bal keşe Kes nemaya le gelen ev ji guzem muhtemelen tiye çeker Azar bizan. çünkü ev jerevi diyarı Hışke yani, ha. hışke mamusta ev ya ji Va- az bavart kim mevşen em dikar Mevşen, o mevşen division ha. ere mevşen bejin Hem gam division jivera. ya ku em bejel ser bedere Ser bedere digerin. digerine Heri. tamam rehe ali de kever hene ne usan Heri, kevre çakmak haya. ere em karı Yani dikarın bu çavar ne kadar. kerem afan Aha bu kişinin. Söz Ali Karban em bu evet O var ha. Aynı var. Vay keke. evan keverin mermerin Na. Kevre çakmak. kevre çakmak Heri, çakmak. ama minanı kere ha Ka have do bkhni çik şey dert kebi ha. Agar şey dert ere kebi ha. ev ya jibok hurpke Heri. tep karanil ser te gerande ere Yani ca nis kçaye ona geçika hur dika ko. Yani dana sop jehab der dakhil. ere tane usab jev Heri. derbe ev makina mezin Ha, bu mamusta makina mezin. titkari iki jmera bahsa viya bike Ev binara makine bedar edilmişin.
ما چیه ماکینه بداری ما گاما خا گرند از بیم اره او کر yani te me şenkir gama te kir ما گام گرند اره هور کر ساپه او که گنم هور بو د سمبله دا هبه گنم داکت من مالغ مخا تیق کر اره و durma dikene ve deri vina badeden ev pervane vi baye derdixini baye jehev derdixini her cehab derdixini adı ver va vecdi besken ali neti dillevi اره vi neti mal ahmet de ve deri de ahmet vi ev pervane badike قاوی پوات yani dişuna evet amcın mesela bimlevan li bad kirin Herê. ser bêderan ece ev wekî piştî wê li bakirine teknîkekî herê hatiye pêşvaçiye gelek pêşvaya gelek jî baş başa yani قاوی پوات genim Genim ji çejêr. dikevi Yani haberleri dikişi meriv dikare jî bize patos jî aynı vakit ere patosa yekem patos be dastane patosa destan gelek baş mı mamoste mala tava be gelek spas ez ser nave xal ser nave ekiba xal ser nave hemû kesên ku me niha temaşet kin ez spasiyet etkim gelek spas mala te hezar ava herî dawî gotinekî te bikerem ke ez ji wara spas dikim dibe ke wana wanda dibin zarî me lê xwedî tî nekin stanim yani îşik bê ser hema wa girt bin qeydê ev jî bo min gelek tiştekî giring e ondan navî daşında ez bêm wa wanda bîwîjî ev dîmenê wî bi zindî kişandina wî ondan nabe gelek spas gelek sağ wa jî pir îşekî xweş kir gora dilê min bû ji wara spas darim mala tava be em jî spasiyet etkin savî Bele temaşevanên hêja em îro bi bernameyekî taybet li pêşberî we bûn me çandekî qedîm çandekî kevnar amûr hacetên bav û kalan yên dîrokî me kire mijar îro me ji wera hemû yek bi yek danasîn em bawer dikin ev ji bo nifşên dû me jî bibe çavkaniyekî îlhamê û li çanda xwe xwedî derbikevin qenebe me erkê xwe pêkanî mamoste Hasbeyê Köksal jî li ser navê xwe belkî van tiştane kiriye lê ser navê me hemûyan kiriye em dubare spasiya wî dikin û ji bo we jî teamûlê me kir we me temaşe kir em jî spasiya we jî dikin bimînin xêrê xweşiyê da bi xatirê we